Il-ftehim li ntlaħaq bejn erba' fazzjonijiet rivali Libjani għal elezzjonijiet f'Diċembru li ġej waqt laqgħa internazzjonali dwar il-Libja f'Pariġi huwa biss il-punt ta' tluq lejn l-istabbiltà fil-Libja u fir-reġjun. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat fit-tmiem laqgħa organizzata mill-Prim Ministru ta' Franza Emmanuel Macron dwar il-Libja u li għaliha attendew mexxejja minn 19 il-pajjiż u organizzazzjonijiet internazzjonali. Kien matul din il-laqgħa li l-erba' fazzjonijiet rivali fil-Libja laħqu ftehim li għandu jwassal għal elezzjonijiet f'Diċembru ta' dis-sena. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li d-deċiżjonijiet qegħdin f'idejn il-Libjani filwaqt li l-komunità internazzjonali għandha tgħin billi tinkoraġġixxi d-dialogu anke b'inizjattivi bħalma seħħ f'Pariġi. The commitment is that by the end of the year there will be an agreement on the framework by which elections will be carried out and an election that will be carried out or should be carried out by December or in December. It's a very ambitious timetable. But the fact that there is a public commitment to do that is a very important step forward. Sostna li kulħadd għandu jirrispetta l-għażla tal-Libjani f'elezzjoni demokratiċi. Dr. Muscat fisser kif l-istabbiltà fil-Libja hija importanti ħafna anke għal Malta li jidaqstant viċin dan il-pajjiż. L-instabbiltà fir-reġjun qiegħda tolqot lil Malta anke foqsma bħal finanzjar mill-Gvern Libjan taċ-Ċentru Iżlamiku f'Malta fejn il-ħaddiema fosthom ċittadini Maltin qed jitħallew bla paga. Il-Prim Ministru saħaq li minkejja dan il-pass pożittiv kulħadd għandu jibqa' realistiku. I think we should not be over-enthusiastic about it in the sense that we should be very realistic that on the ground there are a lot of problems, of obstacles, voter registration, how to widen the voter registration, how to make the process democratic as much as possible. But this was a very important step forward. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela.